rizični faktori. Počelo je još 70. godina, dakle ja ću se baviti znanstvenim samo istraživanjima, neću se baviti kao što se autori ovog priručnika bavili nekakvim navodnim istraživanjima, dakle ovdje ću izložiti potpuno znanstvena istraživanja koja su potvrđena i u reistraživanjima i pokazuju izuzetno važnu ulogu roditelja u stvaranju sigurne okoline u kojoj će onda dijete razviti pozitivnu sliku o sebi i ne samo to, nego će naučiti kako odgoditi zadovoljstvo. A to, puno puta smo već ovdje čuli riječ apstinencija. Dakle, kada se govori o apstinenciji vezano za neka druga rizična ponašanja, kockanje, alkohol, nešto, onda se jako izvikuje ta riječ apstinencija, odgađanje, pogotovo kod mobitela. Sada vidimo lijevo radikalnu stranku koja ima spotove vezano za nekorištenje mobitela. Tu se govori o odgodi, a kada se govori o spolnosti, kod djece od 12 i 13 godina, onda se ne govori o apstinenciji. A evo sad je kolegica priča, ću vam samo, znači svi vi koji imate djecu, ovo je pisano za djecu 12 i 13 godina. Dvije mlade osobe koje su u vezi žele imati spolni odnos. Znači mi pričamo o djeci. Ovo je kolegica pričala o pravno, ovo je znači povrijeđen je članak 158. Vanja je kupila kondome želeći da koriste zaštitu, na što Saša govori da ne voli koristiti kondom. Vanja inzistira, na što se Saša naljuti govoreći da se ponaša poput djeteta i da mu se čini da ga zapravo i ne voli. Vanja odluči da ne želi ulaziti u rizični spolni odnos te odustaje. Pa ovdje nije problem što će djeca od 12, 13, 14 godina ući u spolni odnos. Nego ovdje je problem da li će koristiti kontracepciju ili neće koristiti kontracepciju. Znači, ovo nije razvojni zadatak za dijete od 12 i 13 godina. Puno smo sad čuli o mozgu, o limbičkom sustavu, o prefrontalnom korteksu. Znači, za optimalan razvoj limbičkog korteksa je vidite kako važno da su roditelji podrška u tome. Prvo istraživanje koje navodim. Michel sa Stanforda, profesor, 70. godina je napravio jedan poznati marshmallow eksperiment gdje je djeci ponudio kolačić i ona djeca koja su pričekala dok im nisu dali dopuštenje uzmu taj kolačić, su poslije identificirana kao djeca koja imaju regulaciju svojih impulzivnih nagona, koja imaju jako dobre kognitivne strategije sa nošenjem, sa odgađanjem impulsa, a ova djeca koja su odmah uzela kolačić, dakle to su djeca koja su imala lošije rezultate na SAT, onim američkim testovima i na niz drugih mjera, nemam sad vremena da to obrazlažem. Zašto to pričam? Zbog toga jer poslije se pokazalo u istraživanjima koje su koristili ovu sličnu metodologiju da nije bilo samo važno ta karakteristika kod čovjeka da ima sposobnost odgoditi to, nego da je ključan uvjet i prediktor bila roditeljska podrška, dakle toplina roditeljskog doma, odnosno odnosa, vrlo jasno to što je roditelj postavio kao granice u tom odgoju i tada kada se stvore takvi uvjeti, onda se zapravo stvaraju pozitivni uvjeti za razvoj djeteta koji će se razvijati u apstinenciji, koja je izuzetno važna poslije za daljnje razvojne radnje nakon 20. godine. A prediktivni je faktor za rizična ponašanja u ovoj dobi u predadolescenciji i adolescenciji. Dalje navodim, Vigotski, vrlo jedan poznati istraživač razvojni, zatim Erikson, svi se oni slažu da razvojna doba od 12. i 13. godine, znači predadolescencije, nije razvojna dob u kojoj se treba baviti plodnošću, intimom i spolnim radnjama. To je dob u kojem se bavi školom, edukacijom, obrazovanjem, što govori i razvoj limbičkog sustava. Jer tada u toj dobi djeca, mi smo inače bića koja istražuju, vole istraživati i na taj način učimo, i tada je limbički sustav jako razvijen, jer u tom razredu nam je jako važno da dobijemo nagradu za ono što smo istražili, za ono što smo naučili. Prefrontalni korteks tada tu još nije razvijen i tu dijete u toj dobi ne može razumjeti zbog čega treba odgoditi odlazak u kockarnicu, konzumiranje alkohola ili spolni odnos. Dakle, jako je važno da se sve ove biološke stvari stave u kontekst. Dakle, Erikson kaže da je dob od 15. do 18. godine dobu koja se formila identitet. Ukoliko se
radnje koje nisu predviđene za to razvojno doba rade prije vremena, ne razvije se zreli identitet. Što onda ima dalje implikacije na problematična ponašanja od 18. godine pa nadalje. Dakle, u ovom kurikulumu koje sam ja čitala, roditelj je isključivo prikazan u negativno je objašnjen, znači to ovo što smo već čuli, bilo kakva religijska, bilo kakva odgojna ponašanje, to jako štete djetetu. Za recimo ovako, kada kažu, pazite ovo, kažem opet, ovo je pisano za djecu 12 i 13 godina. Ako je trudnoća bila neplanirana ili neželjena, 12 i 13 godina, ako je trudnoća bila neplanirana ili neželjena, trudna osoba, znači ovo su lažne informacije, to isto postoji zakon. To nisam stigla spomenuti. Evo ga, ja sam ga jako, da osobe koje su trudne, to su žene. Što automatski krši prava žena. Jer ako ovako postavimo stvari, onda mi ova prava što mi kao žene imamo, na primjer, kada smo doma sa djetetom kad rodimo, onda to više pada u vodu. Ima pravo odabrati dijete koje nema razvijen limbički sustav, ima pravo koje nema razvijen prefrontalni korteks, ali ima jako razvijen limbički sustav, ima pravo odabrati, to ne ide u skladu sa biološkim razvojem djeteta, želi li nastaviti ili prekinuti trudnoću. Da li je ovo suprotno članku 158? Ja mislim da je. Da li je ovo suprotno članku 64-65 vezano za prava roditelja? Ja mislim da je, jer roditelj mora o bilo kakvoj medicinskoj intervenciji biti obaviješten. Dakle, ja sam zaprepaštena jer se ovdje nisu poštivali niti zdravstveni uvjeti, niti psihološki, niti nekakvi moralni. Dakle, ovo je u kontekstu rane seksualizacije djece vrlo jasno. Ja bih rekla da zapravo mi ovdje u tom zdravstvenom odgoju možemo govoriti o spolnom zdravlju, ali spolni odgoj je izrazito osjetljiva tema koja pretpostavlja neke vrijednosti koje mi želimo svojoj djeci prenijeti, poput povezivanja, ljubavi, davanja, požrtvovnosti. Jer mi svi koji imamo djecu znamo što znači po noći se dizati. To je jedna vrijednost koja je itekako važna da bi se općenito društvo održalo, tako da bih ja rekla da ipak spolni odgoj je nešto što je vezano isključivo za roditelje, jer su ta djeca od nekud došla. Dakle, zaključno da završim. Jako je važno da se roditelji uključuju u bilo kakve programe, ne samo za ovakve vrijednosno upitne. Zbog toga jer roditelji koji su stvorili uvjete za pozitivni razvoj djece odgajaju onu djecu koja mogu kontrolirati svoje impulzivno ponašanje, koja ne traže odmah i sada nagradu i uzbuđenje, koja donose vrlo zrele i promišljenje odluke, koji imaju bolji školski uspjeh i koji zapravo bolje onda doprinose ovom društvu.